4 doa untuk mengobati penyakit was-was. Doa pertama, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Doa kedua, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi an yahdurun. Doa ketiga, amantu billahi wa rusulih. Doa keempat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Anda yang menghadapi dan cuba mengobati penyakit was-was ini, amalkanlah doa-doa ini. Dengan izin Allah, perlahan-lahan Allah akan menyembuhkannya. Ini kerana saya sendiri pernah menghadapi penyakit ini. Syukur Allah beri kesihatan, emosi dan fikiran kembali.